مقام معظم رهبری بهترین آرزوها را برسانید. Благодаря его поддержке у нас набрана хорошая динамика за последний год. منطقه همسایه ما بودم. Коллегам прямо прилетал на территории вашей страны. Уважаемый господин президент, جناب آقای رئیس جمهور، дорогие друзья, очень рад вас видеть в Москве. خیلی خوشحالم جناب عالی را در مسکو ببینم. Вчера, знаете, я был в регионе, в соседнем. همینطوره که در جریان هستین من در И хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться. Но мне говорят, уже президент собрался, вылетает в Москву. عرض کنم خدمتتون که بر حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران پرواز کردم و واقعا تمایل داشتم همونجا فرود بکنم، به زمین بشینم برای اینکه با جناب عالی ملاقات بکنم، ولی به من خبر دادن که خود جناب عالی تمایل دارن به مسکو سفر نمایید. Вот, у нас отношения развиваются очень хорошо. روابط دو کشورمون به خوبی توسعه می‌یابد. Пожалуйста, передайте самые наилучшие пожелания. موجب امتنان خواهد بود چنانچه خدمت مقام معظم رهبری بهترین آرزوها را برسانید. Благодаря его поддержке у нас набрана хорошая динамика за последний год. چون ایشون از روابط ما حمایت میکنند، ما فقط پویایی توسعه روابطمون رو داریم. В прошлом году товарооборот вырос на 20%, достиг хороших результатов, где-то свыше 5 миллиардов у нас. Мы вышли на 5 миллиардов. شایان ذکر شد که در سال گذشته حجم مبادله کالا، حجم تجارت بین دو کشورمون رشد 20% را نشون داد. این یک نتیجه خوبیه. Вот мне сейчас коллеги только рассказывали, дни Ирана были, да, у нас, как они назывались? Была выставка с 4 по 7 октября. С 4 по 7 октября у нас была выставка в Москве. Иранская выставка. و حجم مبادله کالایمون به میزان 5 میلیارد دلار رسیده و الان همکارانمون به من گفتن، خبر دادن که الان یک نمایشگاه تو ایران برگزار شده بود در تاریخ‌های 4 و 7 اکتبر. И мы сами удивились тому, какой интерес она вызвала у российской части сотрудничества. خودمون واقعا تعجب کردیم چون شرکت کنندگان آن نمایشگاه رسیده و الان همکارانمون به من گفتن، خبر دادن که الان یک نمایشگاه تو ایران برگزار شده بود در تاریخ‌های 4 و 7 Смотреть, пообщаться с коллегами было очень много. کسانی که تشریف آوردند اونجا میگن که خیلی خوشحال بودند با شرکای خود گفتگو بکنند. У нас большие инфраструктурные проекты. Мы давно уже обсуждаем. Сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги север-юг. ما چند تا پروژه بزرگ زیرساختی رو داریم که الان اونها رو داریم اجرا میکنیم. هم در زمینه حمل و نقل، مثلا راه‌آهن. Работаем, естественно, традиционно в области энергетики. روابط به طور سنتی در زمینه انرژی توسعه می‌یابند. В сфере образования у нас учится значительное количество иранских студентов. نیز در زمینه تحصیلی هم روابط خوبی را داریم چون دانشجویان ایرانی در روسیه تحصیل می‌بینند. В общем, достаточно активно идет работа практически по всем направлениям. به طور فعالانه در همه عرصه‌ها کارمون رو
پیش. И, конечно, для нас очень важно обменяться мнениями по ситуации в регионе, особенно то, что касается ситуации в Палестине. مهم می‌بینیم که امروز تبادل نظر بکنیم در خصوص مسائل منطقه‌ای به ویژه اوضاع فلسطین. Господин президент, мы очень рады возможности принять вас в Москве. Добро пожаловать. جناب آقای رئیس جمهور، خیلی خوشحالم میزبان جناب عالی را شوم در مسکو. خیلی خوش اومدید. شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خوشحالم از اینکه در مسکو هستم و در این جلسه با آقای پوتین رئیس جمهور محترم روسیه دیدار دارم و حتما مسائل مورد علاقه دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیره. Во имя Бога милостивого, милосердного, спасибо вам огромное. Я тоже очень рад, что сегодня у нас проходит с вами, уважаемый господин Путин, президент Российской Федерации, данная встреча. Я думаю, что будет хорошая возможность обменяться по нашей двусторонней повестке дня. در راستای سیاست همسایگی و در راستای همکاری با کشور دوست ما روسیه که ما همکاری‌های بسیار خوبی در این چند سال اخیر داشتیم و در همه حوزه‌ها روابطمون رو به پیشرفت و توسعه است. مذاکرات ما حتما میتونه در جهت زمینه‌های بیشتر همکاری با ظرفیت‌هایی که دو کشور دارن توسعه پیدا کنه. В контексте нашей политики по развитию отношений с соседними государствами, и в частности с нашей дружественной стороной Российской Федерации, мы наблюдаем, что наше взаимодействие очень хорошо продвигается за последние несколько лет. У нас достигнут прогресс и развитие. Я думаю, что сегодняшние переговоры тоже смогут способствовать созданию новых благоприятных условий для реализации тех потенциальных возможностей, которые есть в наших странах. ما همکاری خوبی در حوزه انرژی، در حوزه کشاورزی، در حوزه کار دانش بنیان با روسیه داشتیم و در همه حوزه ها میتونه گام‌های بهتری برداشته بشه در جهت منافع دو کشور و دو ملت. Я думаю, что те взаимодействия, то сотрудничество, которое мы осуществляем в сфере энергетики, сельского хозяйства, развития образования, контактов между нашими университетскими учеными, во всех этих направлениях, конечно же, можно еще предпринять более лучшие шаги. И это мы считаем, что в рамках интересов наших двух государств и наших двух народов. داره بشریت رو رنج میده اون یک جانبه گرایی است و نظام ناعادلانه جهانی است که جلوه این یک جانبه گرایی و نظام ناعادلانه رو میتونید امروز در غزه و در فلسطین ببینید. То, что сегодня, из-за чего сегодня человечество страдает, это, конечно же, принятие односторонних мер и также глобальная несправедливая система. И явное проявление тому мы можем сегодня наблюдать в тех событиях, которые происходят на территории Газы. И то, что происходит в Палестине и в Газе, это, конечно же, геноцид и преступление против человечности. و حقیقتاً باید گفت که باعث تأسف است که بیش از 6,000 کودک به دست رژیم صهیونیستی به شهادت میرسند. И на самом деле следует отметить, что вызывает огромное сожаление, что более 6 тысяч детей были убиты руками сионистского режима. تأسف‌بارتر از این که این جنایت‌ها مورد حمایت امریکا و مورد حمایت کشورهای غربی قرار می‌گیره. И еще более печально, что все эти преступления поддерживаются Соединенными Штатами Америки, а также странами Запада. و
تأسف بارتر از این آن است که سازمان‌های بین‌المللی و تشکل‌هایی که مدعی حقوق انسان هستند همه کاراییشون را از دست دادند. И еще вызывает более сожаление то, что международные организации, те организации, которые должны защищать права человека, они потеряли свою эффективность. و این جلوی چشم همه انسان‌ها در سراسر عالم داره انجام می‌گیره. И это происходит на глазах у всего мирового сообщества. از مسائلی که حتما با آقای پوتین مذاکره خواهیم داشت نسبت به مسئله فلسطین و مردم مظلوم و مقتدر فلسطین. И, конечно же, один из вопросов, которые я с вами, уважаемый господин Путин, хотел бы обсудить, это вопрос Палестины, а также вопрос угнетенного, но сильного народа Палестины. سرزمینی که در هر 10 دقیقه داره یک کودک کشته میشه. И согласно статистике, за каждые 10 минут погибает один ребенок. و ضرورت داره هر چه سریعتر جلوی این بمباران‌ها گرفته بشه. И необходимо как можно скорее остановить бомбардировки. و موضوع مهمی که امروز دغدغه نه فقط منطقه ما امروز تبدیل شده به دغدغه بشریت، باید حتما در این رابطه راه حلی سریع و فوری رو دنبال کرد. И поэтому этот вопрос сегодня не только является вопросом нашего региона, это является вопросом всего человечества, поэтому следует найти очень быстрое решение для этого вопроса. ما در این سفر هم نسبت به مسائل دو جانبه هم مسائل منطقه و هم مسائل در سطح بین‌المللی با هم گفتگو خواهیم داشت. И мы на этом визите, во время этого визита будем, дай Бог, с вами обсуждать и двустороннюю, региональную, а также международную повестку дня. در این سفر جناب عالی هم باید به شما خسته نباشید گفت و ما هم آمادگی داشتیم که پروازتون فرود بیاد در فرودگاه تهران و از شما میزبانی و پذیرایی کنیم. Я должен вам сказать, после вашего визита, уважаемый господин Путин, Бог вам в помощь, но мы были готовы, чтобы ваш самолет приземлился в Тегеранском аэропорту, и мы готовы были вас тоже принять. باز هم از میزبانی و پذیرایی جناب عالی و دولت روسیه تقدیر و تشکر میکنم. И хотел бы выразить вам, ваше превосходительство и правительству Российской Федерации за гостеприимство, а также за радушие. Спасибо вам огромное. Уважаемый господин президент, я обязательно воспользуюсь вашим приглашением. جناب آقای رئیس جمهور، این جانب حتما از دعوت جناب عالی را استفاده خواهم کرد. И должен сказать, что мы не прекращаем работать вплоть до почти Нового года. У нас в самые последние числа декабря намечено подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом. شایان ذکر شد که بر طبق تقویم کاری ما اصطلاحاً تا آخرین روز سال جاری میلادی کار خواهیم داشت و بر طبق برنامه امضای موافقتنامه ایجاد تجارت آزاد بین کشور جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در برنامه‌مون هست. Это создаст дополнительные возможности для расширения нашего взаимодействия. این امر فرصت